米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Pasasyor do falu做pasayra i tabang， 悔改归向主。Sarigaka mapulung， 平安。Malatzai kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以马太sakatulu atsfang saka6 atusir suar sa patalakar zangra tu rarau nangra saka painoen ni Yohani zangra i Yordan alu saan， 他们承认自己的罪，约翰就在约旦河为他们施洗。马太福音第3章第6节。Sarigakaau uurib ita o misa Kristo ay umitiaray to awa ay ko tulas ulah at umikumi no kawas ami palasawas to tatiihay pinangan ato mi patanagtag to nga ayay pinangan ta mararit masafaloh ko urib ita ira ko pinangan ni Yes Kristo laluma ita。 我们基督徒的生命是靠着上帝无限的恩典与慈爱，除去内心的恶和坚固心中的良善，使我们的生命不断更新，拥有耶稣基督的样式。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau awa ay ko icer ako ami palasawas to raraw no tireng nika pasoolin kako yo usolinay ko falujo ako mitier i tiswanan lamaan iso kako palias nay masa maamaanay tatiihay lemak。 主啊，我没有能力除去自己的罪，但我相信当我全心信靠你，你就帮助我脱离各样的邪恶。Pakai ni i tatamaanay ngangan no tabang ji Yes Kristo mitolon。 Amen。 Nanay mapalamat no kawas kisu。 愿上帝祝福你，平安。